wanangu nafundisha cobra. Hizi cobra hizi. Cobra mwanangu unakuwa na bonge la gongo. Umeona gongo lako hiyo? Umeona? Umeona gongo hiyo? Unakuwa na bonge la gongo. Alafu simple sana wanangu. Wala usiseme si jimu ngumu, si mpaka niende jimu, si mpaka ni nini, hamna. Sasa hivi tunafundisha home gym wanangu. Unakuwa na kidumu chako kinajaa maji nusu lita ni nusu kinajaa, hata kijaa somba lakini nusu. Unapiga zako mgongo hivi cobra hivi. Tunaanza hapa. Umeona hapo? Unainama kidogo na bend. Alafu unapiga hivi. Hivi. Umeona? Ya pili hiyo, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, saba hiyo, nane hiyo, tisa hiyo, 10. Unabadilisha mkono huku, unabendi. Usifanye hivi, no, yaani hivi hapa hivi. Hapo 1, 2 hiyo, 3 hiyo, 4 hiyo, 5 hiyo, 6 hiyo, 7 hiyo, 8 hiyo, 9 hiyo, 10. Unarudia tena hapo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unacheza hapa. Kama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaani hiyo ungo lako linakuwa kubwa. Simple tu. Ukiwa home na kiti chako. Unafanya mazoezi. Gongo hilo kubwa. Noma sana. 6 master, like, share, comment.